بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي مسيب جلبة الدبي أيتي الله سبحانه وتعالى إدو دي نعمة مودي إدو كوفيوني إنكم فادي endu do lewru sumaye o tawni endu o tawni de endu e cellal o tawni de endu e bawdi e hettare o tawni de endu e limano e jabbugol dewangal o newnani en kadi waɗugol dewangal kadi sabu moƴƴireji defondirɗi ko woni e nder ndu ɗo lewru sumaye hakkunde montanede bakkato e windanede baraji ko ala kattude ko ɗum ɗo tagguɗo on daari o tawi o okki en ko mawni o wi yen mawninmo yen wimo jarama ay so ndaari ayje farlude horugol lewru sumaye ndun ɗeɗe jannguden ɗo ka sot bagara iwi ka aya temedere capanɗe jeetati e tati ino e nder ayje ɗen ka o wi walitukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun limada ko fihol ɗum waɗi ɗen haani mawninde Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko fewni en kon fi hon ɗum o wi en kadi yen yettu ko ɓayi o jonni en ko porto France wiyata kon opportunité o jonni en feere o newnani en ko wiyete opportunité no ɗum no wayi wasi tawi goɗɗo joni fusiiɗo télé ala fusuɗo on télé o sokkede duuɓi ɗiɗi maison centrale o yoɓa kadi million temeɗɗe ɗiɗi franc guinéen tan ko on probléme waɗi yeeso makko kono wiye joni gasi joni wi astahfirullah laabi sappo yaha siko ndu yette on foti fi on paamu ko mbaɗa yewte ko a andi duuɓi ɗiɗi maison centrale e million temeɗɗe ɗiɗi franc guinéen ɗum yani e dande miskino ara o lutti ka kono wi astahfirullah laabi sappo yaha a ittata mbuuɗi a sogata hettede ko sifa ɗum no wiyete opportunité bimana kanko Allah subhanahu wa ta'ala bakkatuji naadoji yiite ɗin par ce que ko naadata yiite ko bakkatu waɗata ha yiite naade ko bakkatuji waɗata ha kuran angal kuran e sonsoɗe e heege e morole e ɗeɗɗede e ndugguwi ko bakkatu moɓindirte haqqeji ɗuuɗa ha programme aduna satta pour on tigi ronka andude ko gera no gerta ko ɗin bakkatuji ki waɗata kadi ha on tigi tongo lakara o perda o lette o naata yiite o luttine ton Allah subhanahu wa ta'ala jonni opportunité e nduɗo lewru yen duwondir seeden e ko wiyete bakkatu kon fof tawa bakkatu e gayni ndi o ɗum o jonni on occasion e ndu lewru ɗon ko ɗum wasinala sutamahi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi kala ñinnuɗo nduɗo lewru suumaye e dow gonɗinal e dow e ɗaɓɓugol joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala dendanagal bakkatuji makko ɗi o wannoɗin fof bi Allah tagimo haray o gayni di o majji ko ɗum wasi ñande goo heɓe hutuba ɓe maaki amina laabi tati ɓay ɓe gayni sahabaɓe maaki nanaɗo kon ɗum wiɗa amina ɓe maaki ko yimɓe tato Allah huuɗi neli jibril yettini am min kadi mi fattanaki ɓe minne amina par ce que no yoni yimɓe tato joni noon si Allah huuɗi jibril yettini Muhammadu wi amina ɗum jaɓete ka jaɓatake par ce que piiji bus ko atta duwa men jaabo ko woɓɓe go ukkitoto to wiya amina ta na duwanoɓe tawede hay ka duwete tawa hay ka du'eteɓe noddaka toon hakke ma ko ɓe rondi tanaji albalawoji ko kamɓe Allah ɓe habidi fami ɓen tawe nder to wiya tun amina de bon ɓayawɗono toon ɓeta ƴettude joni noon si tawi Allah o lan ɗon huuɗi jibril malaika taw fof en général yeddata Allah ko feewu ɗum la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun nafere noon jibril alayhi salam on o yettini
ɓurɗo moƴƴude ko Allah tagi ko fo wi amina yo kuddini nangu kombo waɗi ɗiɗi si ɓen ɗon huɗaka ɓen ɗon huɗama kuddini nangi tawi no jeeya noon e on ɓen tatoɓe ɓe Allah huuɗi Jibril yotti nelaɗo jaɓi amina neɗɗo mo ndu lewru suumaye adi tawi tawdimo e cellal tawdimo e kellefiye o wondi e lewru ndun ha lewru ndun maayi o luttiri bakkatu hon gotum ko ɗum ni adi to ngardi na o luttiri bakkatu de ko gotum o luttiri bakkatu hon gotum sina ɗum sati hadis on holli wondema suumaye munkita e bakkatu sine ɗum few donc ɗum addi lewru ndun joni noon si tawi en jonnama opportunité ka seeden e bakkatu few en jonnama opportunité ka moɓen baraji ko baraji nadoyta yimɓe ɓen aljanna baraji ko baraji wiyete moƴƴi ɗin ko moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin peesoyte Allah dali fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma hiya narun hamiya kala mo balansi mum baraji ɗin balansi muɗum baraji ɗin teddi tawi ko ɗin fooli haray o woni e nder gurdan yettaɗam welɗam weltoraɗam fi 'ishatin radiya fi 'ishatin radiya gurdan deeƴuɗan gurdan ɗan ala heege ɗan ala kulol ɗan ala sonja ɗan ala mittu ɓernde ɗan ala mayde ɗan ala nawnare a mayata a nawnata a nawyata a ronkata a ronkitata weetata niɓɓata par ce que ɗum o weeti niɓɓi koko ɗoyta barɗe barɗe ɗoytatake to mbayɗe lannata calcul ala ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗanta calcul mesure seeɗa fi situation ji maɓɓe ɗin toon no welirta noon no neɓirta noon ko Allah wi kon ko ma damati samawati wal ard ko beru tan kombo andi ko hollituma kammuli jeɗɗi leyɗele jeɗɗi do combien de milliards d'années bi kammuli jeɗɗi leyɗele jeɗɗi taga no si ɓe naati ñameteji ɗin no welirani ɓe noon e vie on e nooso on no fotiri noon ɗo yo ɗum ɗon change waɗa e beru tan mo bi Allah tagi kammul ɗin e leyɗele ɗen on tan ɗon change kadi arta kadi noon e ɓurɗo labbede ɓurɗo fottude ƴetta on tan ɗon kadi ko ɗum wiyete fi 'ishati radiya ko addata goɗɗo ɗon ko fa amma man saqulat mawazinuhu addata on tigi ɗon ko si baraji ɗuuɗi si baraji moƴƴi ɗi haaga si fanɗi tawi ko kanji fanɗi dey ko bonɗi ɗin ɓuri dolnude haray on ɗon wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiya haray werde makko nen koko wiyete kon hawiya Allah wa ma adraka ma hiya kon ɗum andima ko wiyete hawiya da dari narun hamiya ko yiite wulnge muusuge andite yiite jahannama hen har ko ɓurge fanɗude ngel ɓurge jaasude par ce que yiite jahannama ngel no ɓurdi wulde bees jiiteli kono toon ɗo yoɓe hewto haray ko skeleti je hewtata so dire haray kala ko wiyete tew ko woni e maɓɓe kam fo haray nge ñaami adoɓe hewtude taw ay Allah dal lawahatul lil bashar jonno yiite jahannama ngen ɓurge fofude yiite jahannama ngen nela sasamaji si ngen ɗon bel ko heewata hunduko ñuungi pelet ñuungi ngi tigi no fanɗi ka ñuungi ngi hunduko ñuungi ngi ko ɗum ɓuri fanɗude hunduko ñuungi ngi oto wangale feerouge on ko ɗum ɓuri fanɗude ko feerouge on julɓe Allah joni noon bel ko heewata hunduko ñuungi rasul sasamaji si hintinama ka aduna ɗo ɓurge fofude ngengo e jiiteli yiite kammulɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗe explosé le wotere landa gan ɗo woni da hay ngel pus joni noon e si tawi ɗum golleji moƴƴi ɗin ɗi foygitike ko ton on tigui suuti si fanin destination jo suuti Allah addi ndu lewru suumaye ka baraji moɓe haɗa ɗo dewtoroya ka hoore par ce que
lanni haray lanni alumbi ayayi aljanna ɗum no adda e ndu lewru suma e ndu nela safamaki naafilo e nder lewru ndun ko farilla yoɓete ara julgol fana juulaɗaɗe ɗiɗi windaneɗa baraji julɗo fana sa juuli fana on ko windete ko a juuli fanaji jeeɗi kala ko golluɗa e ndu ko multiplié te ɗum multiplié anoya hande lewru ndun no lannoya ka balɗe sappo sakkitiɗe jemma no soomi ɗon sa etike ha a heeɓi dewal e on jemma ɗon ɗum walidama a windante a rewi Allah jaɓama marama beru embere duuɓi capanɗe jeetati duuɓi tati e lebbi nayyi ko ɗum walidete tano sabbi ma koye ndu tum karmo koye ndu woni ɓuuri duuɓi ko wurɗa ko imaginez vous goɗɗo ara ñande dangal tamo mari lettre ɗadirije tati walidaɗe 83 ans et quelque fois 3 tawa wurali santan na a baskil ma on ko ya munno tum cikkoɗa aljanna joni noon ko ɗum noon opportunité ji noon ɗi taguɗo on waɗi e nder ndu lewru ɗo ko ɗum noon o réplique ɗa o waɗi tukabbirullaha ala ma hada wa la'allakum tashkurun mawnine Allah sabu ko addani on ndi opportunité wi ɗo kon wiye mo merci ɓayɗe gandi ka adna ga kala walluɗoma ɗo heɓuɗa emploi mum ɓay hari yeeso ma ngon no ɓoomi basal mo kokkite ɗe yaltino ka yaasi tampere heeke sa heeɓi ɗo joni jonnumoɗo ɗo employé wiye ko kamɓe woni ƴewɗe honne kamɓe alfinaɓe ɗo hayɓi composta won ɗon ɗen a pooɗi ɗon mbukoye seeɗa ɗum annoyi ka geecum ko hentinike seeɗa kala ka on ɗo yaltiti a hawtoto daroɗa patron on ari patron an en yaha hiwroɗa mo waɗa juuɗe ɗiɗi woɓɓe wurin falte ɓeyde koyngal hiwro on tigi ya ko ɓe ɗo so yii hande miɗo ɗo ko ɓe so yii hande miɗo ɗo ko ɓe darnanelam ɓe duwanelam ɓe fiiɓe walluma heɓɗa postum ha jumma beeli Allah no wi kanka de addandoma tuuma e on ha seeɗɗa e bakkatu heɓuɗa baraji walida duuɓi capanɗe kanka de o wi a mawninmo fali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wimo merci no heewi Qur'an ha Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta jiyaɓe moƴƴere ha gasa e o inna ɓe welte ko onon gañi fastabshiru bi ba'yikum alladhi bay'atum bi weltore o contrat mo waɗɗen ɗo yo rewan duuɓi seeɗani mina ɗon aljanna ta o yaltata kombo gañi sina ɗum sa wuri duuɓi temedere a rewi Allah duuɓi capanɗe joyi normal o calculi ha gasi calcule o yalti woni ɗa a ko duuɓi capanɗe joyi woni normal o nata aljanna duuɓi capanɗe joyi mema yaasi ɓanta biri ɓanta biri ndara no wuurira hay so naɓalima yiite kono fo ƴettanoɗa hoorema harana wiigol tum malayik hurullay malayik hanta hande kadi koye bantu biri mais ko ɓay contrat mum on ɗon ko ari kon ka suratu tawba ko gañi ko ɗum wasori fastabshiru bi ba'yikum alladhi bay'atum bi weltore o contrat ɗo ko onon gañi donc ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ide yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko attani en dow lewru suma kono ayi ay jeɗen ko gonga de haali Allah wino ayyaman ma'dudat ko ñalaɗe ɗe juuta e seeɗa o yiide lanni anni par ce que ndu fekki e tumbo ko lanno ɗum donc e hoore ko tawi kon hino jogii valeur tawi kadi ɗuuɗa ara tefera valeur haɗa musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen e desal hiɗen e mariage desal ko wiyeten ko mariage ma ɗum dewgal ɗum ko hunde mawnude hunde hittude hunde teddude kono Iblisa wallino yimɓe ɓe mbayi ko ɗum ɗo moƴƴi ko wiyete dewgal ko sooɗanoma c'est banalisé wattama mere fuu fala fuu wattama layi ko ayayi rewɓe goo no mantora eyi ala joni ka karanal ma wonɗa joni no woodi rewɓe valeur maɓɓe on kono ɓe sertira wono ɓe jombira woni valeur on ko ɗum ɓe mantorta sadi ɓe arde ka ɗum anni seeɗa si ɓe kamayi ɓe darde fi goɗɗo ɓe yewdute goɗɗo a neɓata men gayna ɗo sabbo ɗum kana albala'u tana albala'u
l'instabilité conjugale, on a constaté, ça devient un constat, ça devient une réalité. Et c'est un fléau, c'est une calamité. Donc, dewgal fi mun no mawni, dewgal fi mun no teddi, wattama fuu pala fuu ko debbo pallitoto heña yara ndiyan yaa ɗon ɗita wiyan tortike hoore ye ali ɗum ko taƴo reedu ɓaynela satamaki si sonnajo tortike hoore mum ka dewgal mum ɓe maki o natta aljanna ɓurgal lo aljanna on kadi uratamo si tawi hiɗa ka aljanna tawa ka dariɗa ɗon hakkunde ka dariɗa ɗon e aljanna ko duuɓi capanɗe jeɗɗi yarete hare parfum ji aljanna ɗin no urude on tigi kono debbo tortiɗo e hoore mum tawa o toñaka o wiyaka o waɗaka o woñanaka o hibbanaka on ɗon ɓurgal lo ko aljanna urata kon uratama on ɗon hande noon ko ɗum waɗa sama kala tortike hoore mi jonnitani a jogo ɗon joni tata ñande dangal de kasi a joge no nana ya ponso mo jombanowa ko Facebook yiyata Allah wallay maɗa to hiɗa jogitiɗo ka jogitiɗaɗo manana woɓɓe ko reyna l'islam o kitirimo on ɗo l'islam o woni cettolnigol l'islam ko ari ko moƴƴingol na o kitirgol ɗo en goɗɗo anti l'islam la ilaha illallah tana albala Allah subhanahu wa ta'ala no mawnini no teddini fi desanda moƴƴa ben meɗen adama alayhi salam ɓe Allah tagimo o hoddiranimo natugol aljanna on tawno kala nemaji wonɗi ka nder aljanna ɗin fof so natuno hara ɓeygo ala ton rayno manki taganimo ɓeygu ben meɗen adama waaji ɗaali ɗoygol labagol Allah ƴetti seeɗa e makko moƴƴinani oɗon jiwo labaɗo fino yo tawino jiwo labaɗo Allah wi ko ɓeygu man nene Hawwa ɗum si Allah daali ya ayuha nnas ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كل يوم مون أن تقولون أن فوق إمرت ونكي غوتي بمدن آدم وخلق منها أتجيكي ونكي لون آدم زوجها بينغمك وبث منهما والساكي بنتم إنه رجالا كثيرا ورقود ونساء إرهب tay besana si tay worbe ɗuuɗi haray rewɓe kayo fanke ka e Allah no wawi yewtude ɓe si tawi ɗum worɓe ɗuuɗi haray rewɓe kayo fanke il s'exprime comme ça notre Seigneur. Il est méthodique, il est méthodique, il est minutieux dans ses propos. C'est ce qui prouve davantage son omniscience. L'omniscience de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ça se vérifie même dans ses propos, dans ses expressions. Soyi no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri noon fi rewɓe harman ɓen ɓen hurrimata alaykum ummahatukum, c'est-à-dire hakkude dagani ɓen ɓen e harman ɓen ɓen ɓayi ko harmuɓe ɓen ɓuri fanɗude o linki ɓen ɗon o wawgol haala. O linti ko ɓuri fandude kon, o udditi ko ɓuri ɗudde kon. Ɓawo o linti ɓeɗaga o wi wa uhilla lakum ma wara'a hada. Kala ko wona ɓeɗo dagani kon, par ce que si o natuno sifagol rewɓe dagani ɓen ɓen ɓuranam fof wonayno ɓen. Ɓiɗɗo yayma no daganima, ɓiɗɗo nenoma no daganima, ɓiɗɗo nenototoma no daganima. Kono jomma si hokkima mi ñammu no daganima. Sa hawri kadi e jiwo kongotoɗe kadi ko ngoleta ko ɗum ɗon kadi no daganima. Tawi kadi debbo seeɗa no daganima, ɗe wonima e kadi daganima Qur'an o illa lakum ma wara'a dhalik. Ko sifa noon ko sifa on mbala ha o utilise ɗaɗe ka suratu Nisa. Rijalan kathiran wa nisaan mo fanki. Si worɓe ɓe nuuɗi hare rewɓe ngala ko woɗen ka, par ce que o wiyata gorko goto e jombu rewɓe nayo, hara rewɓe men e worɓe men no fota. Est ce que calcul o yaltoye? Yaltoyta.
donc ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali yiltoyi ka mawnugol ka teddugol fi desal ngal Allah subhanahu wa ta'ala tamugori desal ngal e mandiji makko ɗi wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwaja no jeeya e mandeji makko ɗin ko tagani on immorte e wonkiji muɗin onon ɓeygol siha on ko jambo ma ɗum siha on ko jambo kono ko mufrado fanda ko toɓɓi goto par ce que ɓeygu ceerno kabirol gawmi na e makko taga ɓeygu sa tayb na e o sa taga Allah le wi o tagani on immorde wonkiji mon ɗin onon ɓeygoli bi mana ko ɓay ɓen meɗen adama koye wonki makko ki koye makko ɓeygu makko taga ko ɗum Allah waɗi allusion e muɗum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ndari ayam départ makko ko aya tem makko ko aya o fuɗɗori wa min ayati o lannitori inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkaruna parlant de la pertinence de l'importance que Dieu accorde au mariage, le fait que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mariage l'un de ses signes les plus ultimes dont il a énuméré dans cette sourate, c'est-à-dire c'est un ensemble de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala énumérés dans cette sourate. Donc le mariage, Dieu dit, il fait partir de ces signes les plus nobles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à partir de vous-même, ou bien a créé à partir de vous-même des conjoints dit du bien, ou bien des époux si vous voulez, et il établit entre vous pour que vous y habitiez tranquillement. Et Allah dit, il établit entre vous amour et tendresse. Certes, il fait partir de ceci, cela, ce acte constitue des signes nobles pour les gens qui réfléchissent. Et la fidélité, la ayat li qawmin yatafakkaruna. En holli kadi ɓangini mawnugol fiingal desal ko tawi kon Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanani hayɗe goto ganto ɗigol ɗum ɗo mi jokki hano mi jomba ko ɗum ɗo donc j'ai fait mon université, je suis mes études, ton premier mari c'est ton métier, je suis en train de sur le salon, j'apprends ceci, cela, je prépare ma thèse de baccalauréat, de doctorat, ainsi de suite, je ne suis pas encore prêt pour me marier, ainsi de suite. C'est des arguments infondés, rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu n'es pas plus chargé, plus que les prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont leur mission est d'orienter l'humanité vers la droiture. C'est la mission la plus noble, la tâche la plus délicate, incombée sur les messagers, sur les prophètes. Mais malgré cette charge noble et lourde, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné une exception, n'est-ce pas, aux envoyés, aux messagers, aux prophètes de se marier. Dieu dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Ande ko wero min ami preto mo waltawo mi do kasalo mi do ekitade mecce mi do jangude mi do wadde doctorat mami ba visa mami ya istatiru no New York do dari do wadi ni
am do mi sediru ngada mari so alu ki dukung premier ko an bibe bisa ne ba ko fo pa ko yaga lan mi ameriko mi yundum istatiru ya me amandu ba donc wona ya ba Allah subhanahu wa ta'ala jiza la hakila no ari New York mi ya istatiru no meri moni lewru New York sai hodo kamiru ga me hodo yino istatiru no mem no donc comment mi istatiru no New York comment mi a Paris comment mi biyo ay jangi di Paris ko ndewuni donc mami dara nongo ko mami gayna baka ko mami gayna dum do ni aronda ki dongal buri annabaɓe nge hoore ko ɓe halpina ko dongal maɓɓe tiddingal ko fof Allah newnana ɓe ɗum ko Allah dal men nili ñanaɓe aditiɓe ma mi waɗanaɓe ɓe nguli mi waɗani ɓe kadi e sohri. Certes, nous avons envoyé avant toi des prophètes et nous leur avons enjoint des conjoints et des progénitures qui étaient zurriya. Allah subhanahu wa ta'ala o tinninani en ɗum on kadi no mawni fiide sangal no mawni no teddi Allah no yiɗi fi makkal teddini fi makkal nela sasramaki tazawwaju alwaluda maɗum alwaluda jom ɓe sonnaɓe jibinoɓe tawa kadi ko yiiɗoɓe ɓe yiiɗuɗon ɓe maki mi folodiroyte mofte ɗen ñande dargal lan fa ala heɓde majorité e yimɓe ɓe parce que déjà wongol e mofte nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko grâce go kadi ko par ce que ko fi hon ɗum ñande dargal e nder annabaɓe guluji temedere guluji noga e nayo e mofte ɗen fof Allah yaltinayi e maɓɓe natoɓe aljanna ɓen fof o fecca ɗum ɗon pecce nayyi pecce tati ɗen fof natoɓe aljanna ɓen ko enen tum nde a feccere wotere mofte guluji temedere e goɗɗum senda. Quel avantage, encore quel avantage. ɗum ɗo ko nafoore moɗanade ni nafoore moɗanade quel avantage ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗeɗo mofte joni noon tena safamaki hino faala si tumbodirama nde ñandara kanko ɓuuri ɗudde yimɓe e nder mofte ɗe ko ɗo so encouragé en jombo hala kadi ko rewɓe heɓoɓe on andirte rewɓe no heɓa ko famille dartat a daari famille um fof a tawi yayirawo kala ɓiɗɗo goto heeɓi yayiraɓe jajiraɓe ɓeygu maɗa ɓen kañum miraɓe ɓeygu maɗa ɓen kañum e yayiraɓe ɓeygu ma ɓen tellen ton on tawi ɓiɓɓe ɗuuɗa to goto pet on koye ɓiɓɓe ɗuuɗa to tawa e noon nattude donc stratégie goto andu oɗo waɗi ɓe wi jomɓe jiiɗotoɓe haɗa kadi ko yiiɗoɓe kadi annaɓe wiyata ɗum on ɗon da yaɗe jokke ndaaro minni mata ɓanna ñiiri ɗon kala ɓannande ono kadi yewte ɗon takko mum ɗon annatiroɓen o donc musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala no mawnini fiide sangal fi makgal no teddi motta joni noon ko ɗum ɗaɓɓa ka desal ko ɗum ɗon moni wolde mekkita ɓe sonnaɓe ɓe no duwano 14 heures ala ɓe sakkini no wuureje ɗo wonoy ɗo noon ko usa tawi bonnosi sunna kadi on hettaki e yewde ɗo raɓɓinninno ɗen heña ko ɗaɓɓa kon ka mariage inchallah ko ɗum ɗaɓɓa e dewgal ko ɗum ɗaɓɓa e dew ko ɗaɓɓa e dewgal taw ko welo ɓuttu ɓernde weltare neema nela sallah sallama ɓe maki adduniya mata'un wa khayru mata'iha almar'atu salihatu ɓe maki aljanna on ranno adna on kaka dakimmote ko dakimmote ɗum woni aljanna c'est à dire ce monde d'ici-bas n'est qu'une jouissance. La meilleure de toutes les jouissances d'ici-bas,
C'est le fait d'avoir une bonne épouse. Kofi on tigi hebu bimana kupuri futu de foti weli di adna ni fo ko hebugol be mo yiduda tawa mo yido mata ko bawon tidum kadi wo piti ala ko anna tan le dal ko son ya aduna on andi nema hunde ne misirte tan amayre siya amado a tiki on arai kon non tiki uttata do kindi awe a tiki do so wadi tunda wangal non kasa en lewra so to kindi aso seppugol si via a welo kadi no do non kasi bon motor kad no do a kasi on wala kadi wi be haray o tol be dangal no hetti so bana do de avion nani donc o yi siko teppere nen accident teppere ko pe goto da e tu ya na ma goto minta ma iman to ore siko welo wonde be walle ti min gol siko motor no gata ko ngal go ko lutta wan siko auto wal kan ngada accident mo alla tan siko do gara no ko le to nema on no ti biro tana ma ko kan ngada ko non tirata nema won do ngi bingo mo pa mo dita ta do welti si do wo ndiri kati hare ko anje tana aduna mo son jaaduna aray ko mo kordawo ko anjeyɗum jonnon ko piiji tati woni priorité e nder desal kañum e conformagol gollitirgol yogay konngol qur'an yiɗi wuurugol sanga ndemo yewta fii desal ko honɗum woni ngol konngol honɗum ngol firi andi firo maggol gollitiren ngol konngol ka dewle men gollitiren ngol konngol ka dewle men kono sattora ngol konngol ɗon mi haala fi priorité ji ɗum tati piiji ɓurɗi hittude ɗin hakkude ɓeeɗo ɗiɗo ɓe arɗen fi mum ɗo yentoɗo moƴƴa ko honɗum ɓuri hittude hakkude mo on onon ɗiɗo e kala me wonɓe ɗo accuɗo goɗɗo ka suuduma arduɗo e mum ɗo on woni priorité wondigal mongal ka desal ko piiji tati ara non ɗum koko wiyete ko giggol priorité e nder couple giggol mawni e nder couple si giggol yeehi e nder couple haray couple on perdi ko jaɗɗi oɗo wasi giggol ngol dankete ngol ne'e ngol ngel loote giggol ngol loote yeƴe bambe ka nder dewgal par ce que si dankaka waɗay poson par ce que ande o wondugol nokku goɗum ha juutoya ɗum welaɓi ko ɗo a supporte noon teddini ko wiyete vacance kon kaw ɓale noon ala vacance par ce que kaw ɓale ko maapi ko fi sayre maapiɗo fi sayre no wawi wiide ɗo mami vacance Maroc mami vacance Maroc ala paasi ɗo e kabele ɗum ko tana ko kon on heɓitugol ha tawa sansali air sansali nokku yahaali vacance ɗumanna keyɗo sorti mum ay pusaɗa ka ɗum jommano naada ka cuurno duuɓi 50 cuuru gotum yahaali jardin public yahaali restaurant o ya zali ay hunde duuɓi 50 ko rottuto no siwiri tum goto tentimano si tawi ko siwa kadi lagine ko ɗon so liwi e nduggu morole no urɓiniya an gurdal ala wi ala donc wondugol ngol ha ko juutitano wondi no satti lettiwi dikkon ɗo koye ngol tabitu e ɗum ɗon ngol tankete ngol ne'e mo kala wona conscient wiya lamdo a renude gikkon ko par ce que sanga nde ɓe jommidirayno haade ɓe yiɗidiri kala no yiɗi oya ko par ce que jiwon na on ɗon tuma holla buyi woni ko rofala sukam kadi kadi holla jiwɓe buso inni ko on fa pellet ɓeyde o diggol l'amour était là, l'amour existait. C'est cet amour là qui existait, c'est cet amour là qui doit être pérennisé.
donc ko ngol gikol ɗo dañkete ngol ne'e par ce que ka fuɗɗode taw ka fiançaye bébé mimi chéri sms o e gordo baka e mi ɗanaki hanke winnindirali ni ɗon ɓe yiidu jonnon si ɓe yiidoy ɗum ko dowa wonde priorité hakkude maɓɓe ko ngol gikol c'est à dire koyo suka o wi'u oji o yiɗilan min wondaki simini o min wondi mi feetinayi o ko wiyete gikkol ko hocca e footi a distance ɓe o ari o feeti ha waɗi o taylan ɗo o feeti mi feetinayi o gikkol mi wembay o ko wiyete gikkol ko suka waɗ ɗum ɗon priorité cheikh ramadan a koye waɗ ɗum ɗo priorité koye hoccimɓen ɗon footi nani donc c'est à dire koye hollumo gikkol hollamo jikku labaɗo comportement yewtere o wiru koye issa o deeƴi koye sorti o foti koye sifa non ha o wembo o feeta o moosa wacca e poye moor ta kayɗa momosi mais ene kajjata ɗum jadata goɗɗum no jokka nder ɗo wi feeti ɗum way komi nawan mon ande kadi nanda e komi woni woɓɓe jommuno joomi ala innitude ɓe ɓe jombi jonge pays ɓe accimo toon ɓe waɗoye tourné diwon tawi hande kadi sinon ka maɓɓe no wondi enen mum e mbawi mum ko wigal kaari en ko ndi hara ko moodi makko kaari ko ni yarata kaari ko ni jooɗotta kaari ko fewn ɗo no yittude kooƴe kaari ko ɗum ɗo ɓuri yidde ɓe a wari men fi kaari ɓe noddoye kaari ɓenni walle men oɗo feeti walle men no oɗo yaa mbam e donc ko ɗum ɗon ko kikkol ngol kolngol ne'e jiwon ko wi kungara mum ɗo ɓe garamɓe ɗo ɓe feetiyaɓe jombiran ɓe yiɗinolan ɓe yiitade mi wembay ɓe ko wiyete gikkol ko feetina grand mum few sabu giggol na kara fof ko na ɗuma e fuɗɗo o ɗaɓimo kala no ɗon ko hecci kamo ko miyetto mi ganda ko ɗum o yiye o kanko mo andi kanko mo andi donc c'est ça ko ɗum wiyete desal nela soso sallama ɓe mesurayno toujours ɓe darayno dose gikkol ngol hakkude maɓɓe ɓeyguli maɓɓe ni sino ka top ɓe acca ɗon si tawi tippike ɓe moƴƴintina wona ɓeygu maɓɓe nene Aisha radiallahu anha hari ko ɓe andirayno si giggol ngol ɗuytike nene Aisha giggol ko yiɗ nelaɗo kon ɗuytike kono nelaɗo no nene Aisha wondireta no hakke ma ko nene Aisha yiɗno nelaɗo haysi ɓe wondirayno ma ɓe wooda inde moodi maɓɓe ne ɓe innayno wa rabbi muhammadin mi wondiri e jeyɗo muhammad o mi wondiri e jeyɗo muhammad o wa rabbi muhammadin ɗum no dagi a paala wiide si paala ɓeygu e kabirol gawmi wa rabbi kabirol gawmi no dagi mi wondiri jeyɗo kabiri o no dagi kombo jeyi kabiri ko allah o wondiri ka joni noon nene Aisha si tawi alaɗo koye hawre waɗi ɗon seeɗa nene Aisha wiya wa rabbil kaaba mi wondiri e jeyɗo suudu kaaba ndu mo rabbil kaaba sukkay tun nelaɗo wiya Aisha ari kono ɗum mi bonni mi wayi nande wa rabbi muhammadin ɗon ɓay muhammadu o kaaba o fof ko goto jeeyi jokkan en ka muhammadu ɗa terto kaaba ka waali nene Aisha woola probléme on nelaɗo esquisoɓe feƴƴa o rabbi muhammadin o fuɗɗi toon kono an andata si ɓeygu ma ɗuyti seeɗa e si ɗuytani régila ɗama pi tun dala jawi dala tippike lagine sakki ko wonto ɗum suti awa jokko ha lagine hoya ƴettu programme lagine ukkaka nder foyer ma o yoloto ndi ɗon ndi ɗum capanɗe jeego ha joni rokka andinde ko fewtira ƴettu ndi ukka e programme foyer ma ala Allah wallima terto sakki wona ɓeygu ma ko weeli tataƴimmo reedu sako maaro woni ɗum ɗo tataƴimmo reedu wonamo ko weeli wonamo ko foti ɗum faala nande ɗum faala nande kono grand ɓeygono toon
hay pus be anda e dewgal sina dum da parce que ayay tun tata nyande woni wala jula tarana be négocier bay haray joni mi nyamma hala julude joni haray yo okke barde makko de e yo jago fi non tun naba ma ton hala ji wildi ala ton jemba on no juuti do itlamo dum seeda donc c'est il faut ko watta ngol hakkile don donc ko kikongol ko gère ko kikongol ne angol ça c'est la première priorité. La deuxième priorité en matière conjugale c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la paix du cœur, la tranquillité. Dejere wonki utu berne so be wiata kon boyen sa yo wonki kinti yuti ko yawi o jodo kala sonja mo rundino mettu bernde baytum o naati ka ando mi woni modi mako kanko e mettu bernde la ni be joni ela la tawa kala ko wallinta mo wonki ko wallinta mo bernde ko dum wowlata kala ko wallinta bernde modi ma wallina mo wonki modi ma ko dum wadata o loto susi fiu ko duwete dejere bernde dejere wonki gorkol si yalti sareti je no pousse no sonka soneri otoje parce que yation déjà amen donc côté anda ko sa tay muni côté ni wal côté mi amada de to sa tay bu côté abono ko sen Oustaz Taibu do fi kala conference wada do ya hendo mo wona ko sati a wadira suguno kollunku woni wadirde do ni ko sengole video do ko spécial fi bayana Oustaz Taibu tun wadete do sida fala bayanaji mabbe din fo ko do tun abono